سلام علیکم با همه مردم غریب، هر کسی که در کانال ما آبونه شده است، هر کسی که کانال ما را تماشا میکند خوش آمدید میگم و گفتنیم که کانال ما را آبونه شوید، پدیلیت سکنید ویدیو را تا که دیگران با خبر شوند که واسطه علاقه چه خیلی برای شما آسان شده است. آسانیش در چه است؟ هر آنچه که شما نمیدونستید، کسانی که نمیدونن اولکای اینفورماسیون های زیاد از اینفورماسیون های زیاد با خبر میشن. سلامت باشید. میگذاریم با موضوع امروز ما با دو زبان گپ میزنیم. رادیو اینترنت، موضوع اساسی ما دامزن اینترنت است. در جای اول ما میکروفون رو گذاشتیم که میکروفون یکی از اپراتورها میباشد که در تمام روسیه پخش شده است. برای گرفتن 1 گیگابایت با ما چی لازم میآید؟ یک سیتورچه 370 سیتورچه یک ریشوتکه و تکمچه ویز رو پخش میکنیم. در سیم کارت های ما 1 گیگابایت پیوست میشود که نرخش 100 روبل میباشد. اگر شما خواهید که 5 گیگابایت پیوست کنید، سیتورچه 370 سیتورچه 2 سیتورچه 1 ریشوتکه ویز رو پخش کنید. با شما 5 گیگابایت پیوست میشود که نرخش 290 روبل میباشد. این بود پرادیلیت، یعنی داون دادن اینترنت در میگافون. اگر sizga internetga kerak bo'lsa, internet sizga tugadi 5 gigabayt, 10 gigabayt, 20 gigabayt tugadi bir oyga. Buni kodi prodilet qiladi. Birinchiga yulduzcha 37 0 yulduzcha 1 yulduzcha 1 reshotka visit qilasiz, 1 gigabayt beradi. 1 gigabayt 100 so'm. 100 rubl. Yana ikkinchiga yulduzcha shunaqada 37 0 yulduzcha 2 yulduzcha 1 reshotka vizor. Reshotka vizor qilasiz, 5 gigabayt payvast bo'ladi. Narxi 290 rubl. 290 rubl. اگر شما خواهید که در جای موسیقی، در جای گودک شما موسیقی پیوست شده باشد، اگر شما خواهید که موسیقی را خاموش کنید، این کد برای شما است. سیتورچه 770 سیتورچه رقم 12 ریشوتکه تکمچه ویز رو پخش میکنید. موسیقی که در جای گودک شما هست خاموش کرده میشود. بونه کد زمین گودک atqulchat qiladi. Buni muzika joy sizniki payvast bo'ldi, buni kodi atqulchat qiladi. Yulduzcha 77 0 yulduzcha 12 reshotka vizit qilasiz, buni uslagasi atqulchat bo'ladi. Siz telefon qilasiz, muzikasi bor joy gudoklar, buni kodi atqulchat qiladi. اگر شما خواهید که دونه در میگافون چقدر SMS مونده است، اینترنت مونده است و مینوت های باقی مونده شما، پس سیتورچه 558 ریشوتکه و تکمچه ویز رو پخش کنید. واسطه SMS به شما میاد که شما چقدر باقی مونده مینوت و اینترنت و SMS دارید. sizdan که bunu kodu naqrat qilasiz, yulduzcha 558 buni informatsiya sizga SMSga keladiki, necha gigabayt, necha minut, necha SMS boqi siz o'ziniki ostatka bor. Ikkinchiga MTSga qo'ydim. Dar joy doim MTS ro mondim ki MTS ham yaki az operatoroi baquvvati shahri Rossiya bo'sha. Sitoracha 467 yakum Sitoracha 467 reshotka vizor 1 gigabayt internet narxash 175 rubl میباشد. دوم
ситурача 168 решетка визов тугмача визовро пахш мекунед 2 гигабайт интернет пайваст мешавад ки нархаш 300 рубл мебошад. дар ҷои сеюмаш ситурача 169 решетка визов тугмача визовро пахш мекунед дар симкартои шумо 5 гигабайт пайваст мешавад ки нархаш 400 рубл мебошад. агар шумо хоҳед ки боз аз 5 гигабайт зиёд пайваст кунед навбошад ситорача 469 решетка тугмача визовро пахш мекунед нархаш 750 рубл мебошад. МТС юлдузча тур 6-7 решетка визов классис буни сизда 1 гигабайт пайваст bo'ladi narxi 175 rubl 1 gigabayt. Agar sizga 2 gigabayt kerak bo'lsa, yulduzcha 168 решетка визов класsi 2 gigabayt narxi 300 so'm. 300 so'mga 2 gigabayt payvast bo'ladi. 3 so'mga. Yulduzcha 169 решетка визов класsi bu sizga 5 gigabayt beradi. 5 gigabayt narxi 400 so'm. Agar sizga 20 gigabayt kerak bo'lsa, yulduzcha 469 решетка визов класsi 20 gigabayt beradi. Narxi ko'rdingizmi nech? 70 so'm, 750 so'm. 750 so'm narxi. Боз мегзарем дар ҷои сеюм билайнро мондем ки яке аз операторҳои нағзтарини шаҳри Россия мебошад ва пешрафтаи шаҳрҳои Россия мебошад. Билайн на танҳо дар шаҳри Россия ва дар дигар давлатҳо ин оператор бениҳоят оператори пешрафт аст. Билайн интернет дорад хайвей 5 гигабайт метия нархаш 210 рубл, 10 гигабайт метия 330 рубл. Боз дорад 20 гигабайт ва 30 гигабайт. 5 гигабайташ ситорача 115 ситорача 06 решетка ва тугмача визовро пахш мекунед нархаш 210 рубл мебошад. Агар ба шумо 10 гигабайт лозим ояд ситорача 115 ситорача 07 решетка ва тугмача визовро пахш мекунед нархаш 330 рубл мебошад. Агар ба шумо гигабайтҳои зиёд лозим бошад аз билайн марҳамат нависед дар комментариямо. Дар комментария нависед, албатта ман кодҳои зиёдро пешкаши шумо мекунам. саломат бошед. Нафарон ки имрӯз ҳамроҳи мо буданд саломат бошед ва назмонед аз ин кодҳо истифода баред. Ташаккури зиёд баред.